بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dukomeje n'igitabo cyacu al-aqidatu fi dawi al-kitabi wa sunnah, imyizerere mu rumuri rwa Qur'ani na sunnah. Mwisomo ryacu alamul malaikati al-abrar, ibiremwa by'abamalaika abarangwa n'ibikorwa byiza cyangwa se abaziranenge, byanditswe n'umumenyi al-ustadh Dr. Professor Umar Sulaiman Abdullah al-Ashqar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Allah amugire impuhwe zihebuje kubw'ibyiza bihambaye yatugejejeho ku bumenyi bw'ingirakamaro. Dutangira tuvuga duti, dutangirana n'isomo rya karindwi, la ya'kuluna wala yashrabun. Abamalaika ntabwo barya kandi ntabwo banywa. Sheikh ati asharna min qabli annahum la yusafuna bidhukurati wal unutha. Twabivuzeho mbere ko abamalaika badahabwa inyito yo kwitwa igitsina gabo cyangwa se igitsina gore. وكذلك هم لا يحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم. ونانone kandi abamalaika ntabwo bajya bakenera ibyo kurya by'abantu n'ibyo kunywa byabo. فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة بشر. والله سبحانه وتعالى يتبقي يوكو أبا ملائكة وازي إبراهيم نششو يكرم muntu فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه. ngo Ibrahim abaha ibiryo arabakira, ariko abona amaboko yabo ntago ari kwegera bya funguro yabakirije. Abahisha ko yagize ubwoba kuko yabatekerejeho, aravuga ati se aba ni bantu ki ko mbakiriye ntibarye. fakashafu lahu an haqiqatihim, noneho baramwibwira mubwira abari bo n'ikibazanye. fazala khawfuhu wastighrabuhu, bwa bwoba noneho yari afite burashira no gutangazwa n'impamvu batari kwegera ibiryo birarangira kubera ko yarasobanukiye ko ari abamalaika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi qissa cyangwa se iyi nkuru iraboneka muri suratu Dhariyat kuva kuri aya 24 kugera kuri aya 28, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. الله سبحانه وتعالى aravuga kuri inkuru y'abamalaika ubwo baziraga Ibrahim, avuga ati ese wagezweho n'inkuru y'abashitsi ba Ibrahim bubahite ubwo binjiraga iwe bakavuga ngo salam. qalu salama, bakavuga ati salama, nawe akavuga ati salam. qawmun munkarun, bantu mutazwi. Abamenyi bavuga yuko iyo umuntu ahawe indamuto atanga cyangwa se asubiza inziza kwirusha, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala abivuga: wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. nimuramuka muhawe indamuto muzasubize inziza kwiruta cyangwa se musubize nk'iyo mwahawe.
bivuze ngo muri assalamu yacu nkuko tuvuga ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, iyo niyo ndamutso nziza yuzuye. Umuntu ntaguha indamutso urugero akakubwira ngo assalamu alaykum akagarukira aho ngaho, wowe uzamuha inziza kwiruta cyangwa se ugarukire kuri iyo. Umuntu nagusubiza ati assalamu alaykum wa rahmatullahi, uzamusubize inziza kwiruta ariyo kuzuza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, cyangwa se ugarukira aho yaguhaye. Ntago byemeye kujya munsi, uvuge ati assalamu alaykum wa rahmatullah. Ibrahim alayhi salam baramubwiye ati salama, wera ugiye ati salamun. Abamenye bakavuga ngo mu rurimi rw'icyarabu niho bitayisobanuka ngo arrafu afdalu minan nasbi, gukoresha ngo salamun nibyo byiza kuruta kuga salama. Ni nayo mpamvu rero abamenye basobanura ko ubu buryo yasubije indamutso nziza kuruta ya yindi. Tugende kuri ya aya, nimuhabwa indamutso muzasubize inziza kuyiruta cyangwa se nkayo. Bivuze ngo ntago byemeye kujya munsi y'iyo ndamutso. Qala salamun, nawe arabwira ati salamun, amahoro. Qawmun munkarun, bantu mutazwi. Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, yinyabya asanga biwe azana inyana ishishe. Nukuvuga ngo amenya avuga yuko yagiye akabokereza inyama nziza cyane akayibazanira. Mu mico myiza ya Ibrahim alayhi salam nuko yakiraga abashitsi, nuko yishimiraga abashitsi kandi akanabakira. No mu mico ya Islam, dore ko na Ibrahim tumukuraho uwo muco mwiza. Nanone kandi uwo muco twanawushishikarijwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, umuco wo kwakira abashitsi. Nanubwo Allah subhanahu wa ta'ala, nanubwo idini y'Islam ishigikira umuntu ubona umushitsi ntamwakire, bavandimwe Islam, twimenyereze umuco mwiza wo kwakira. Allah subhanahu wa ta'ala akunda abagaragu bakunda bagenzi babo, akunda abagaragu bita kuri bagenzi babo. Niba umuntu aje gusanga, gira icyo umuha. Niba avuye ntave mu rugo ntacyo abonye, kabone nubwo wamuha amazi. Iyi ni suna nziza yo kwakira abashitsi. Ari nyabya rero abakiriza iyo nyama nziza. Twari tugiye kuvuga ko mu Islam ni byiza yuko umuntu yakira abashitsi, kandi idini y'Islam irabishishikariza, nkuko bigaragara muri hadith ya Abi Huraira iboneka mu gitabo cya Bukhari na Muslim. Ku mpera yayo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ati waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, ngo nuwemeye byukuri akemera Imana akemera n'umunsi w'imperuka, uwo nguwo ajye yakira umushitsi we. Bivuze ko kwakira umushitsi ni byiza, idini irabishishikariza. Ibrahim alayhi salam yari nyabije rero, ategura iyo nyama nziza, arayotsa neza, kuko ntago yarazi abashitsi bamugendereye abaribo, ntago yarasobanukiye ko ari abamalayika. Arabazanira ya nyama, arayibegereza. Faqarrabahu ilayhim, arayibegereza. Faqala ala ta'kulun, none aranje arabwira ati ko mutarya, mwariye mwakwegereye ameza. Ni nk'izi mvugo dukoresha iyo wakiriye umushitsi, mubwira amagambo meza, mwegera ameza, mujye hafi, ariko wabibegereje ibyo wabateguriye. Ntago yaje muri tafsir, ntago abamenyero gati ntago yaje ngo azana ibiryo atereka aho ngaho yigendere. Oya, yaraje arabegereza, kandi arangira anabaha karibu, cyangwa se ababwira kuba bakwegera icyo yabahaye bakagifata cyangwa se bakakirya. Fa awjasa minhum khifatan qalu la takhaf, abonye rero ko batari kwegera, byamuteye ikibazo cyangwa se yagizemo akoba, ariko arabibahisha ntiyabibereka. Ariko babibonye baramubwira bati la takhaf, witinya. Wabasharuhu bighulamin alim. Mu yindi aya baramubwira ngo inna ursilna ila qaumi Lut, mukuri twe twoherejwe ku bantu ba Lut. No kuvuga ngo abantu ba Lut alayhi salam
nk'uko mubizi ni abantu bari bafite imico mibi cyane, abagabo baryamanaga n'abandi bagabo bagenzi babo. Mu byari bibazanye rero bari baje koreka abantu ba Lot, baje kubaha ibihano bihambaye, deko bateye amabuye kandi buri buye amabuye akaba yari yacanwe umuriro wa Jahannam, kandi buri buye ryari ryanditseho izina ry'umuntu riza kujyaho cyangwa se riza koreka. Bamuha rero inkuru nziza, wabasharuhu bighulamin alim, banamuha n'inkuru nziza y'umwana cyangwa se umuhungu bazabyara ariwe Ishaq. وفي آية أخرى قال نموين آية الله سبحانه وتعالى أتي فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. موين آية iboneka muri suratu Hud aya 70. Allah ati ubwo yabonaga amaboko yabo atakigeraho icyo yabahaye, atacyegera, yarabaketse arabishisha, yarabaketse ariko ntiyabibagaragariza. Baravuga witinya, baramubwira bati witinya, mu by'ukuri twe twatumwe ku bantu ba Lot. Sheikh rero akomeza avuga ati kuba malaika ba Allah subhanahu wa ta'ala la yamalluna wa la yata'abun, ntabwo banibwa kandi nta nubwo bajya baruha. wal malaikatu yaqumuna bi ibadati llahi wa ta'atihi wa tanfidhi awamirihi, wa aba malaika basenga Allah subhanahu wa ta'ala bakanamwumvira bakanashira mu ngiro amategeko yiwe bila kalalin wala malal, ngo kandi nta bunebwe bafite, nta bunebwe bajya bagira. wala yudrikuhum ma yudriku al-bashara min dhalika, ngo kandi nta kibageraho mu bisanzwe biba ku muntu, nko kugira umunaniro, nko kuba bagira ubunebwe. قال تعالى في وصف ملائكته، الله سبحانه وتعالى أرفقك وملائكة بيوي يسبحون الليل والنهار لا يفترون. سورة الأنبياء آية ماكم نابرين. ngo basingiza nijoro n'amanywa, ngo kandi ntabwo bajya bagira intege nkeya, ntabwo baruha. wa maana la yafturun la yad'ufun. wa fil ayati al-ukhra, نمو يندي آية الله سبحانه وتعالى أتي فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. سورة فصلت آية من تتنموناني. الله أتي فالذين عند ربك أبارك أن يغسني واوي أريبوا بملائكة baramusingiza بالليل نيجرو والنهار نمانوا وهم لا يسأمون, ngo kandi ntabwo bajya bagira ubunebwe, bahora basingiza Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo bagira ubunebwe ngo banebwe ngo bumve ngo birabarambiye. تقول العرب سئم الشيء أي مله. وقد استدل السيوطي بقوله لا يفترون على أن الملائكة لا ينامون، ونقله عن الفخر الرازي. هذا الكلام في الحبائك في أخبار الملائك صفحة 264. نعم. umumenyi Suyuti rahimahullah agendeye kuri iyi gihamya la yafturun, aravuga ngo abamalaika ntabwo bajya baryama. Ibi ngibi abikura umumenyi Fakhri Razi nkuko bigaragara mu gitabo Al-Habaik fi Akhbar al-Malaik page 264. Isomo ryacu reka turigarukirize ahangaha, dore yuko khairul kalama qalla wa dalla, amagambo
meza ni make ariko yaguye ku ntego. Alhamdulillah, buri kimwe cyose kigendeye kuri gihamya. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakirira iki gikorwa cyacu cyo gutanga ubumenyi, kandi akanagira impuhwe wacyanditse, wamaze kumwitaba, Umar Sulaiman Abdullah al-Ashqar rahimahullah. Allah mugire impuhwe kandi amawarire aho yakosheje nk'umuntu, kandi amuhe ijuru rye rya Firdausil A'la. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.